Selama kaborok lan puang lako kombongan na puang matua. Allo totemo menteng kaki lan allo bakru. Senin tanggal 20 Desember 2021. La umbasa ki kadan na puang matua. Lamai Pak Pudian 110 talu. Ayak misa saya lako ayak kasera. Dolo yo maita masambayang. Kipudi komiki pakala abi komi puang lante melambi totemo belanna mempayan tu pak kaboro omi siapa akamasyammi la umbasakan kada maseromi pagarre ikan puang rondongkan deno pak naya tu kada mendadi kada balo laki pake tumingka lalu mintu sulapa katuangki kuasaikan pena masalo milan puang Yesu ki masambayang amin. Pak Pudian 110 talu puang matua umpama labi to bongko. Haleluya pudimi kamu taun na puang. Pudimi tu sangan na puang. Mintu na kadipudian lula kona sangan na puang. Randuk totemo landa saya lakona. Yaitu sangan na puang sipatu dipudi. Randuk diomai kadelekan allo. Landa lako kabotoan kula. Ia tu puang undawan ni mintu bangsa sia ia tu kamalak biranna untong loi langi. Mindarlah si tinti batunna tu puang kapenom banta tu unisung dao maswanggana. Sia kumorong rokko anna linda lindei tu mintu lanna langi sia lanna lino. Ia unendekan to bongko diong mai to barra sia umbangunan to mase-mase diong mai to soomak. Lana pasangok koran to malaabi ia mo tumintu to malaabi ina tau ia to mai. Ia tu to tamanang lantanan dapo na napatulang dan napoindo bak tu pira-pira pia anna parannu paiman haleluya amen. Umpama diongan penah rendah hati mendadi tema perenungan tamilambi to temo den kada pak pakai nga biasa dirangin akua ia tu pare samenisi sinna satu kutukunna kada ia te maapakilala kumuada anna den madau pena sia masuang moiraka anna buda tu apa dio kaleta laka manarangan raka la barang apa buda tahu butung pak perayan na tu umpakanan kalena belana diona tu apa nampui saya lakona tiro rokko tomai to senga. Ia te sipa susite tai anna lan manna katobudan lan tondok dinai untiroi sangadinan eduka payan lan kombongan to sarani. Kombongan na puang tu dipakaboro lan puang. Ia te Pak Pudian 110 talu umpama nasa kasaabian na to maapudi tu tontong mareke lan lako puang matua si tuang kamadiongan pena. Ia moto anda tontong tu puang umpama nasanni pak kaburo ona. Mesaabi tu toma apudi si tuang metamba lako taun na nakua pudimi kamu taun na puang. Pudimi tu sangan na puang mintu na kadipudian lula kona sangan na puang randuk to temo landa saya lakona ayak misa asia 2 manasa sipatu tu kadipudian lula ko puang matua belana ia tu puang undawan ni mintu bangsa sia ia tu kamalak biranna untong loi langi aya apa pak basanta puang mo ungkarimanni to mase-mase sia ulendokan to bongko diomai kama parisanna. Kombongan na puang ia moto ia tumintu kadipudian sipatu lulako puang matua sia lakomanna kalena
si patu dinai menombah, la tontong ki umpama diongan pena dio olona, belana ia mototu nanga puang, lan Yakobus pasala apa aya anan b puang matua umbali tomatampo apa napa akamasian tu pa akamasian lako tomadiong pena ia tu kamadoan pena nakagali puang matua apa kamadiongan pena umpakala abi katuanta diona kamadoan pena anna di pamadiongan tu misa tahu apa ia tu to popeng kadiongan penanna la unnapa kamala abiran lu diomai puang matua. Amin kadanna puang mai komi kombongan anta mas sambayang mak kure sumanga akan mak pole perayakan lante melambi ito temo puang belan atu melo mi bengkan ni umbasai sia unannung itu kada maseromi kuasa pena masallo rondongkan atu to temo kipas sambayangan tumintu kombongan mi inde jemaat rama puang mitiro sia mitarru tu kombongan mi mak kure sumanga belanna pertambahan usia ulang tahun pernikahan sia mintu berkat-berkat tu mi papayan lako jemaat kure sumanga puang kipas sambayangan tumintu pengurus OIG sola majelis gereja pendeta penatua sia diaken kama sia pakaboro lan ulopian itu katuan misorongan ambe mamaselan suruga kipas sambayangan ia tu diona persiapan Natal panitia hari raya gerejawi pasake puang na pasaka meloi tu diona ibadah lante tanga-tangana kombongan ambe mamase kipas sambayangan tu mintu proses pelayanan lante minggu kipatu lako kebaktian syukur baptisan kudus pengakuan pindah pernikahan na mintu berkat-berkat o puang kamu lompasake kombongan mi kipas sambayangan puang tu sang siulurang kilan kamalaman batang kale tomatuang kibu Karla sampai payung tumarasan lan tahap pemulihan Bapak Julius Dengen, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Ceha Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Stepanus Baturante, Bapak Dokter Dala sampai payung baso, tumangka ulendui tindakan operasi nalamo tahap pemulihan, Ibu Bondang Lande, Bapak Niko Duma, Nyonya Yohana Pasolang, Ibu Giring Kalak Suso, Nyonya Simon Tando, Bapak Prof TR Andi Lolo, Ibu Ima Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Eslak Burawar, Nyonya Yuliana Paloan, Bapak Markus Salamba, Bapak Daniel Rombe, Bapak mertua dari Bapak Penatua Mesak Rante Padang atau Opa Rama sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Elim Rante Pao. Nasia lan tahap pemulihan cucu Bapak Penatua Robert Mangontan, Nyonya Ganna apa bisa, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Bapak Eli Roy Kapo, Bapak Yohanes Elboko, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina,
Felicia Labi, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Yusuf Siranga, Bapak Daniel Lupang, Nyonya Martin Bale, Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Peter Ronda, Saudara Noviani Matu, Ibu Yudit Sagena, Nyonya Peter Tenna. Nabak tu pira-pira pas yulu kita tak eki saabu di olomi puang pasake. Rondongkan ni puang unting ayo isi olop yan nete katuan. Toy manda itu kombongan mi puang. La toruan nambe, toruan nindo, toruan nanak, toruan nampo, toruan opa oma, kamasekan puang, pakaborokkan puang, lan puang Yesu, kinai mas sambayang. Amin. Selamat melambi puang, kamaseke.